أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه، فقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. له لي منائك من الله سبحانه وتعالى Padmamula kamu kaniya sempurna padmamula Iban ayaw tuhod kamu himatay at malindan kamu halaw nitusan sinatang Islam. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw ini gumawa kita niyok pangabdian tungod bahalan sin mga sila beriman. In mga beriman, in kahalang nila biyabay sa sin Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahalan sin beriman, in pakarajaan sin mga sila beriman, landuk makaadjay, landuk makainu-inu, may tak landuk makainu-inu, in katan pakarajaan sin mga beriman, pasal tingkatan pekerjaan nila, tingkatan kehalan nila, inyak tu maraya. Iban nikmat tu kabadan, ahis siu-siu. Nakalimutan ang mga sila beriman lang. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban ang mukmin, maka ajay at tawagan maka inu-inu, istahadan at tawagan pakarajaan ng mga sila beriman. May takat na maka ajay at tawagan maka inu-inu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu khair. Bunatu tingkatan pekerjaan nila marayaw, sibuk na sila kukyanan sin kasusahan at tawagan kakuyagan, tingkatan yaku marayaw mga sila bani. Ampain karayaw, ampain pekerjaan yang tuloy na tutabakan na isi-isi. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, in beriman, bang siadat pakan kakuyagan, bang siadat pakan karayawan, nikmat karayaw-rayaw, hindi na unsin beriman magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihuday nikmat yawn, atawakan ang rinjiki yawn, mataot atawakan tiyok-tiyok, sibukain nikmat yawn, dakula na maaslag atawakan kasini. In beriman, maingat magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala minsan yawnan sinta nikmat yawn. Maingat makontento ang una-una na nikmat iarap harap Allah subhanahu wa ta'ala kan. Demikian beriman, wa in asabat mudarrat sabar. Bang siadat pakan sin kasusahan atawakan kasigpitan atawakan karukkaan, in hinangun niya magsabar hakatan unu-unu na panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unu-unu na dahil mga panandas, dahil mga aramala, doon nakahapatid sin ata doon kaniya, hapatid sin ahli niya atawakan anak niya. In hinangun sin beriman magsabar sabab maita, in yattu fakana khairan lah. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam na in kiaunan sin pakarajaan yattu marayaw kaniya. Maita sabab in mga beriman na mamarat saya iban nag-iiman pakadar marayaw atawakan pakadar mangi. Keingatannya inyaun panandas dengan Allah subhanahu wa ta'ala
tutukasan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan ninyaon amuyat pin kiadarkan ya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan sin beriman sininyaon hawairuun pasyalimahil mari padunya asal kia sulat na yaun pasyahalom sin pakandangan hiina niya. Asal nakasulat na yaun halawhil mahfuz. Inbar iman nagi-iman pakadar marayaw iban pakadar mangi. Ding hasabiat to inbar iman maingat makontento. Inbar iman maingat magsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haalta atawakan harijiki sibuk na tiyu-tiyu atawakan mataud. In beriman maingat magsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kakuyagan, in happiness yari ha mga sila beriman. Di mo yato kabakan in kakuyagan yato hahisiyo-siyo. Buat malingkan doon dah mga sila beriman. Maita pasal doon mo kabakan in kakuyagan atawakan in happiness hato parkala ini. Panagnaan kabakan mo doon ha mga beriman, bangin beriman yan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki atawakan uno-uno na. Maingat magsyukur. Man idha u'tiya syakar. Bang siya kiarihilan uno-uno na magsyukur pa Allah Ta'ala. Hikarwa. Wa idha btuliya sabar. Bang siya tandason. Inhinang niya magsabar. Panandas doon nakahapaglawa sin anak atawakan hapaglawa sin pangalta sabaran sin mga sila beriman. Inhikatu wa idha adnaba astaghfar. Bang nakadusa in beriman magtuy mag-us-us mangayo kaampunan atawakan mag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawhi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fa inna hadhihi thalatha unwanu as-sa'adah. Bunnal to din to ini amuin nasabot na to hain doon amu na iniin guguwalan sin kakuyagan. Mga ummat al-Islam tumtumun na to in kakuyagan bukun doon hataud sin alta. In kakuyagan bukun doon hataud atawakan hataas sin kawasa. Atumtumun na to pila na sadya ding mga manusia altaan dayahan mataas in kawasa mataas in position ha parinta sumagawa bukun mahanong in pangatayan iban bukun mahanong in pikilan. Hangkan bukun in kakuyagan doon hataud sin pangalta mataud dayahan mataud in problema mataud hakawasa mataud in diara problema mataud dayahan nagtatali sin pangalta nila aun waktu di makatug aun waktu di magpakatug marayaw mataod day sab mga kanakuraan hakawasa di magpakatug marayaw sab mayta mataod tiya tanggong problema. Nahain beriman inkatan problema inkatan karukkaan inkatan kasusahan yato sabaran sab kaingatan sin beriman ini panandas ding Allah subhanahu wa ta'ala.
hangkan bunnato din kabtangan sin Nabi ajaban li amril mu'min, maka ajaib tud in pakarajaan sin bariman sabab maita sawin katan pakarajaan nila marayaw sibu da malimu atawakan mapait marayaw da kanila pila na sadya dengha mga mataas in kawasah kialawaan pamilya kialawaan anak di maingat magsabar aun waktu sabab tiranan sababan nahinang nila sababan hikahinang nila atawakan nagkasakitan kasabab sin problema diara nila sabdi maingat tumayma bukun biasin bariman matayma nila inyaon pakadarandeng Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kita iban sindi inyaon pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, bang kamu mabaya lumawag sin kakuyagan bukun ha alta bukun hataas sin kawasah yan doon in kakuyagan ha mga sila bariman bianasin nasabot na to kaina bianasin nasabot na to kaina bang kiyarihilan uno-uno na magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala bang tiyandas magsabar damikian bang nakadusa mag-us-us mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga ummat al-Islam bang mayan kita niyo taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala padan mabuntul iban bang mayan kita niyo tunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkakuyagan sa bunnal amuin kakuyagan di hadunya dagpak paadlaw akhirat aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala yatto na nasabot na to kaina in bunnal happiness atawakan in kakuyagan biya na sin nasabot na to kaina bukun hataud sin pangalta bukun hataas sin kawasa in bunnal kakuyagan in bunnal daraugan amuin makasud din hansipak sikimu palom sin sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kakuyagan di hadunya bukun da malugay in kakuyagan di hadunya day dasya on waktu dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyagan sa on limbang ni amunin kasusahan sabab asal bihanin dunya di manjari halom kuyag na sadya kau in kahalan di hadunya usin kakuyagan aun waktu limbangan sin Allah ta'ala kasusahan nain kasusahannya tuisin makasabarkan niya amurin mga sila bariman nahangkan paunun na to mga ummat al-Islam in ginhawabaran na to hambuk ding mga bariman hinangon na to paunun na to in ginhawabaran na to pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan kita niyo anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasabar iban rida iban sin pagmalilla hakatan uno-uno na piaratong atawakan anughara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakuyagan di hadunya hangkaray dah
Sabab in pangumulan na to ini in kamatauran atau kanin kadaranan niya kaanuman tahun pagkapituan tahun dah. Bang bihaon imumul na kau kapatan bang kau biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan kay man tahun alhasil ini kau dihadun yang tahun dakuman. Bang ini kau biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan kaanuman tahun pag-uus in ummul mo bihaon kay man tag 5 tahun na alhasil 5 tahun na kuman kau hangkanin kakuyagan di hadun nyaon na tubtuban niya sa in kakuyagan bang kau mabaya kakuyagan salama lama wairun na buktuan niya amunain kakuyagan halom sin sulha nabiya diin na to makawa atau akan mahasilin kakuyagan halom sin sulha subay na to hinangon intiranan amuin hikakawa na to sin kasanyangan atau akan kakuyagan hadlaw gana-gana ay bimakna subay ra kita ni magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala subay na to hinangunin to nasabot na to yattog amuin tao maingat makontento bang karihilan magsukor pa Allah bang tiyandas sintuhan magsabar bang nakahinang dusa mag-us-us magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyat to in kakuyagan niya tubukon sadya di hadunya kakuyagan labi luba na kakuyagan haadlaw akhirat murah-murahan mga ummat al-Islam bang mayan in kita niukatan madawhat na to in kakuyagan dunya akhirat pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man makawa na to murah-murahan in kakuyagan in daraugan hadlaw akhirat sumalawat kita niyo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر